Voilà, musibe on a si vous d'assistance humanitaire d'urgence pour que on ti donc on tient pour des réseaux qui ont perturbé Mourad Moutiru. Haray no andi non c'était juste pour vous informer l'évolution de ce que nous faisons à Niasagala. Haray no yide weltani julbe Allah be fo wona o ma o. Haray ene. Donc ala yo fo mo do yido weltana partager la émission Mourad Moutiru. Hari mi do hollude wondema représentant men on labe feno saydo mo kalawol hibe yaade Niasagala ontini haray non Niasagala kaka julirde meden ko wonde e darnugol don fi yaray hodo gon haray non yon andu aray sonnajo wondo Mali woni wondo pardon Amerique woni ko okki forage pompe manuel toroden Allah kanyu représentant men on si yewti tonde haray be waawu hollugol machine o waawa yaade hanka ka jami o wada don on tini si machine o waawa yaade haray mi hewti wadugol forage on toroden Allah yo ala ko ndiyam si tele woni machine o waawali jippagol fello ngon haray ko ma waden ka dow fello don non dette ko yaata kilo idi an kilo tati haray on tini forage on ko wa kilo didi on ma kilo e ko fawi haray babira e meden membe wata seeda gol hanto be joga ndiyan dan be adda ka julirde haray ko ma kadi mottinire mbudi wallindiren asen forage on haray detten pompe solaire on waden panel je jeego haray waday ka dow fello poode ndiyan dan adde den ka julirde wadanen be robineji haray dum don kadi den tora ballal haray no wona o ma o pour l'instant haray den habbi arrivé kanko représentant men on labe baybe ka lawol himo yaadude équipe wadaybe pano jaden en même temps kadi hibe yaadi don de e hollabe be ben daraybe lawol ngol fi machine o ay nokkure ko yawden non ko fello no peemi hido ngandi machine gidi i wata jippade tawoy gongol wata gasude. Assalamu alaikum. Allô. Ay jangas bot mettre en ligne. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Nala to nday jam. Jam ton. Don Anthony. Bon, pratiquement meden kura dalen meden dara commune rural dalen o meden paadi do ka to. Hey. Allahu akbar. On nangi panugol. La vie c'est pas facile, c'est compliqué. Yegram. Ande kadi sonja fuddi kene. Vraiment, meden ni meden me desiru te do be happy you are labe wadana men bien son men monta men continue. Allahu akbar. Yo Allah dum new me jamo jere grâce c'est pas facile la mo faire Niasagala la wala la dey. Je te jure. Ça te est compliqué moi jano. Oh là là. La locali donc petit défaut toto. No du don ala jikura undale nyina yo adango sotyan. Ouais mais yo ti yo. Ina kandi mo makko yo adango sotyan do pali kamabbe. Ah gasi la me irundiri joine quand même. Grande jam. Allez, tu vas bien? Ça va et la mission? Oui, ça se passe bien. Kalao. Et à devoir même pas de Exactement, on est ensemble. Mais on dit bien info ma belle. Et guitare le matériel à Africa. Et guitare. Ko regarde. Oya sukaro tauti oya onno ardo tayi. Exactement, comme on dit bien info. Yo Allah moƴƴi innaɓe kado na tayre ni de lawol ngol no woɗɗi moƴƴano e rienne goudronné vraiment ko seɓoye rewre toon ka ko Mali centre
On bendi men tigi yo men reuka mandi don nani da dati don parce que mi halni be deux alternatives il faut faire du raccourci no grand raccourci don no moƴƴi ɓuri to andi a famali i rewre sebori ko rewran ton sebori tu vas leur montrer ɓe omo yadda fiiduma on voilà fi yugol fi lawol forage on lantani o rewra e sebori no ma me rawa di dikala gasi joni siɗo yaade rewre e sebori biya ɓe yiya laawi ɗi ɗiɗi non ɓe anda kono machine o yarata yandi nani d'accord kono ko yawgol no ɓayi ɗo ronki rewre e sebori on grand a 12 kilo de maali ɗon ara on fotike kadi rewron ɗon no ɓaɗi goy e waɗe ɗum no rewre ɗon ani ɗon ara on devi buy ara ɗon o yalta e tum presque yo to ñasagala waɗe ɗum ɗon 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 laawol no moƴƴi grand ngol ɗon ngol bonade andi o kan ndungu oto e rewrata to ka ndungu ko laawol ndungu ngunno yoɓe rewru ɗon grand on soƴƴi allahu akbar jonnanelam maître ɓe mi yettaɓe ɗon innon ɓe ɗaɗange émission mi fala yettugol ɓe anda si ɓe barmali ka laawol battoɓe ɗo mi jonnaɓe par ce que hen yimɓe maître déjà kamɓe ɓe walinoke grand a waneɓi ko paanu ɗon andi mame hakko pièce on kadi o depuis laɓe jusqu'à Kourawidale, donc il faut patienter. Grayo, on yawtari ko lope de wonnoɗa moƴƴane. Mais o dal ɗon taw kala jiya juste mais on. Kale leɗɗe ɗon? Jusqu'à les leɗɗe ɗon ka l'école maɓɓe andi kanardete ɗo yahi ka maɓɓe. Woyyo. Grand hono kanni arata ɗo ñiyana en kanni. Mi nodda joni alaji mi propose ramo mi ɗara sawi mo toon nani ɓawi jogaki kay numéro kanni no takko ala gini grand o temps pour eux de finir là-bas tu allais faire rapide iyata e kanni alaji sabu nak alaji kanni alaji ni o ala honno kanni ni o si alaji jombali mo o kala mo yi kala wala mortoto on ti ene grand on arta hande ko ɗum e faala nani kono ko hamɓe hewtoya taw woyi ndaari silan ɗon num mi walleteno grand ɗo de ɗo ɓeɗen dari ɗo taw nani ɗo ba sotti paani annda ko saye on boy waɗa ɗon donc on espère que ça va pas durer tellement ɓe a ɗo nde ari ɗo o ɗum gasa yawa sot quoi ɓeɓe kura undalen fof no inna ka ligne ɗo représentant amen équipe amen yayɓe ɓen maali waɗugol paɗon ɓe paani ka bon kura undalen yaltinaneɓe ɗon foññe weluko foññe nama e ka mi halnanima ajjaro jalamaga ka direct ko courage grand ko jalugol bano ɓay kanko mo jooɗi ton Allah ne ene grand si tawi woni laawol no woodi fiyo forage ay si mi yaali o waɗana en toon ne. Il n'y a pas de problème. C'est la même équipe en fait. Oh là là, tu as vu, quand tu as une équipe qui est dynamique là, hein, toi-même tu as moins de problèmes. Comment on va lire ton langue? Il va avec le akadi. Bay mini, papa fula mini ene. Mini pour le forage là, comment on va faire? Qui va me déposer à Mali? Ah, comme il y a comme abede no halada. Kanko c'est-à-dire grand kanko yoyni laawol ngol no nani ngolinde mum ɗon ngolɗo ngon waccarila ngollo miñe honno min yabede ɓay mi haalandema min wota koɓantu laawol ngol pandi grand sans te mentir les commentaires disent quoi wo inna men abede yo yawa wandana men yo hollu men kanni joni grand fi Allah rapidos kanni ala jilo coupe mondial andi ala joga sabot fu e jommidirta il faut profiter si ya taxi moto là-bas tu vas appel ala jinna da yade ni daga mabbe do yade ga kanni joni inna yago juste yugo kanni tu vas prendre le sentiment de kanni et le sentiment de ala jibo mondial hein tu vas nous envoyer aujourd'hui on va remuer le monde un peu
D'accord, c'est promis, je vais le faire. Oh là là, quand tu as vu, non? Oui, grand. Je suis avec ton maître là. Ah, comment va, grand? Maître, il pas là. Allô? Comment va? Hey, madame, ça va? Hey, Jam. Quelle année est-ce? Eh Allah, oui, désolé. Andi mene kame mali. La oh lala. Oh, Kura undale. Ngache mino dadong alaji. Ache mino dalaji adano no fonye amanani. Alaji alado. Alaji abede no yandi alaji. Kono ila jam. Oye kitali bikroji dinka. Konna wodi materiel on fo. Wadon hanno ampul jibuina. Hara sengoji di fo jalba yara sime ye yara nayi me yalu kala wolna. Sebagra lala. Yalla dari on pani. No mente para yusha. O wala ika. Ha, no de John. No pues me pushi tao. Na non conso parce que Wale. Ragi, il faut quitter le live là. Tu vas aller préparer du bon, tu vas préparer un bon plat pour l'équipe là, s'il te plaît. Donc, ne vous inquiétez pas. Ragi va aller au marché tout à l'heure. Achim no damo milando sima ki tima pentono. Kana si te wala gerto no wodi ka. Achim no la bat me. Achim no damo yesa kala be. Mina équipe pano no yade. Et pani. Abede, j'ai pitié de vous. Je suis désolé. Menen kadi ko be yaay no ko ni men panir no be. Menen kadi men panu no moƴƴano. Il faut aller préparer du lafidi egg. So dafa nambe fogni. Futti fogni. E maro bara fogni. Bara futti. Ya kama akiti. Je viens quand où? Moi-même, j'ai des activités par là, je veux partir où? Maligaya. Mais non. Mais mal dans la bola. Bah, pour la yai tao. Voilà un forage en gagne, quand même, il y a une guru Julirde. Bien, mal dans la bola, Mali. Hatta, non, si t'as eu maybe prenir la bugola. Haray vraiment ko labere doa onde yaade. Allô Mariam. Allô oui grand ani men gaynal jona jara wono depande futti bara. E fogne honno fogne suppu gerto. Ah ouais. Alors sur un gâté. E cosa nai. Il est mouné. Ah, c'est bien. Ani non bebe. Wale gra. Jango ngol diuti ke mali wale to. Wale gra jango ngol diuti ke mali so. Marana wadundo fo arabe moji. Undo fo e marana yo. Indu be don aspe décourager ki be yade ko waawbe sandugol hobbe woni. Nyasagala. Non mais les gens là, franchement grand chapeau pour eux. Franchement. Golle be fo me pentriarno ka hanki be welti be ni ko be ye mali. Wo be yarari kafesina abia. Min ya be gati o mali dey. Wo kafe ba be ngambe arti ko bira. Je te jure. Grand kono da yali ka alaji. Oh là là, alaji kan alaji mondial. John grand j'attends. Baptême grand mariage mondial, il faut dire à alaji. Tu veux prendre les sentiments de alaji de Kanni contre be yidi be andiri. Konnu wodi sibe hidi ni Kanni wosina alaji falaka. Tu m'envoies la vidéo là. Ah, le mariage mondial. Mi anda ko artiste jo mo nabete. Kono artiste no doa yare parce que alaji wo signe mariage makon. Si jono sa addi joni photo nye video gidi bay maîtresse no do maîtresse pato no ari yettu gollan mi yolla mo do photo Kanni on
hara yi mesure mabbe on fijogo chonti dinka ma ay sabbodu suma yew tigra joni wala ngen no rapidement ndaren artiste mo wonde en butude siko saifon siko asta kindia subhanallah siko jelika babintu siko adaya ande awlanda no mo don ko holli o do wade no epi kadi si ay sitay woni hara sitay woni woni en ko saifon minodde saifon minna mo embita mariage wondo wadde labbe hara ko wari yade mariage on siko aisha kindia kadi siko zele luma siko kajjatu le luma kala mo réclame en nodda on tigi wara may yade et femme diri les chanceux. Ah oui, non, c'est normal, grand. Comme mariage mondial, comme mariage mondial, non, grand. D'accord. Grand, j'ai hâte de voir Kani. Il n'y a pas de problème. Grand, tu as bougé. Tellement que moi-même, j'ai envie de voir Kani maintenant là. Je me note la gimina d'ayade. Ah, grand, en tout cas, les partenaires n'attendent que toi. No muti budo moto gaya puis mi ala dale bas grand kajjatu leluma la chanteuse internationale wondo americani o commentido wo qu'elle valide. Ah oui Andy, c'est-à-dire si ça kajjatu leluma tu fais partie des artistes invités pour le mariage mondial de Aladji. Grand, yo inna nala mimmi wi actifi jo ara no invitado kajatu lelu ma validi ni kanko ya pas de problème que les partantes et puis taw woni di golle men de nani mo woy walta golle mo alo yer bien elle valide donc elle est là elle valide si ta kajatu lelu ma il faut m'appeler s'il te plaît tu appelles a cappella pour Aladji mondial mariage mondial et Kani s'il te plaît appelle-moi sur WhatsApp Johnny Abede je te laisse vas-y rapidement. John Mariam. Merci vraiment. Oh là là. Atugoy. Wotong amina ni fi Allah. La ngal de fi jamiu. Si ça est tout le monde, il faut m'appeler s'il te plaît. Mariage. Musibe. Mariage mondial. Ko sabbordu suuma e mi inni on ko teddugalle mon. Do e dum ala men hokkama jomba men jombi. Ala men jombi men jokkini. Ala mariage on ko sabbordu do suuma e do paalden e wadde. Ala ko teddugalle mon o fomo. Mariage Aladji on kura undale e Kani. Abede yeyi han don pani. Donc mo darde no yara ka hodo. O landano en Kani. Kani ko no nginani no fala na en Aladji. Ande on sentiment don. Ne to ko rame assalamu alaikum. Vraiment majano ay fi be ngumale. Voilà. Si ça que tu le ma n'est pas n'importe qui. Hein? Je vais vous faire écouter l'audio que si ça que tu le ma m'envoie. Je vais attendez d'abord. Aladji. Tay jam. Aladji mimi ngaldi. An anda mi do pani ka mon dalen do. Mi do fokkiti mali. Mimi do kura undale lanka lele do. Mi do kura undale do. Kan yarta yettalan. Bantara o isbe addali. Na nyame teme nyinyi de. Minni. Aladji yo, Aladji nene mi do yade mi yetta ma sibe arali. O way Aladji innu nene kawbe de yade me yetta on non nani. Ankar mi do warde ankura undale mi wonka yade mi yetta Kani mo an.
Mi pare che mi interviva ma agne canni. Na. Alaji. Ecco, ayali mi do ari an kura undalel pani. Na. Api. Hey, you what do what the emotion? Hey. Na alaji. Kona ne ni men pani be to the PS on labi. And the problem ala ni fi golle de alaji day jam. Kanile. Awai nu jale ma Maria Mario ya to do mi yamo. Hey. Ala gideya. Ida yare do mi yewti do labbe do moto bi jippola do nani. Barka nani. Ida yare kan yewtali. Ano dubo de wara bitamo do mi yewti go an nami ne butom. Awan jori nani? Oi. Alaji. Kura undal Andy. Je vous ai longtemps dit. Parmi nos artistes, il y a des stars, il y a des superstars. Les superstars, c'est des stars qui considèrent l'être humain. Je vous ai dit, hein, Kadjatou Lelumaté, nous connaissons tous. Quand on dit États-Unis d'Amérique, elle a fait sa tournée là. Bientôt, elle sera parmi nous, ici en Guinée. Only Wandana, que fit mariage à la Guillaume, elle est d'abord la première star parmi les artistes guinéens qui va venir pour dire oui à la Guillaume Mideti Miage. Si ça appelle-moi, s'il te plaît. Attendez, je vais faire écouter les audios qu'elle m'a envoyés, s'il vous plaît. Ok, Mariam Touré, comment Kadjatoulé? Ok, Mariam Touré, comment Kadjatoulé? Je vais confirmer, Inch'Allah, à la Dino Jomba, et complément de Nia mariage, à la Diosia, à la Diapilan, on va écouter. Ok, on a Capenaro, Kofi, Kami, et à la Di. Ok, Kofi, Kami, et à la Di. Quand tu deviens Angela, et quand les dios de terre, quand tu deviens Angela, et quand les dios lavado, Yara Maria Matue, Ture dios lavado, Yara Matami, quand tu Maria Mature, Dino te deviens Angela, Seguido. Oh là là. Ça fait plaisir. Moussipé. C'est ce que je dis. Il y a star. Il y a superstar. Hey. Koura Undalela. Ça borde de Souma et Moussipé. Le mariage mondial
Aladji avec Kani Bobola. Oh non, 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 ça va être quoi? On faut y demander. Kayatou Leluma signe déjà sa présence. Wondema, si Allah Jabi, elle sera parmi nous. Hidongandi, tagaro motoni ntinachi. Tagaro androi, modi, hino andi goddo go kadi ko tagado. Odetta fo walani. Modi on non tagado duwada tewde gol fimu. Chapeau à toi, sister. Chapeau pour tout ce que tu as fait pour Fatou Janjan. Donc, Meden Habiba, mariage mondial, maîtresse Foyaika. Voilà. Eh, oui. Maîtresse, Foyaï. Alors donc, on se prépare. Donc, on y valise, et so dit, comment kanye? Ko suddare baba on no yen hebali. Tonki jaɓɓorɗi ɗi heɓaki wure ɓayde ñande si Allah jaɓi partenaire o yandi des partenaires meilleurs. Excusez-moi. Je sais que j'ai des partenaires qui sont meilleurs. Donc, haray ɗo andi ka mariage Aladji mo mayi en defay ndappa foñe rigra defen plat hiɗon andi si tawi woni mariage mondial no wadde cameraman yo men on e wottan ɗon nande ɗo ɗon nande ɗo ka on faala kadi mi waɗa micro ji ɗi. Oh là là, on t'aime beaucoup, Maria. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Vive l'amour. Hein? Aladji Bobo et Kani, côté Dougale Moro Misipe, Harai, Abede, Hinoyade, Kamape. Vous m'entendez, non? On a des cas. Oh là là, 5 sur 5, Dieu merci. Oui, grand. Ivy. Yeah. Ah wow. On attend Kandi, Andy, on attend Kandi Bobo. Woy. Awa de balta moto de. Donc à l'économie, on dit non. On va commencer la collecte des fonds. Yeah.
Donc, on partage l'émission. On va collecter l'argent. Fille Julie de Mendeng. Hey, Alaji. Alaji. Nah, jaja. Nah. Allah de kade bi moto me noti moto Ibrahima o kan ko ma yalti. Allah abed andi abede ton no wadi argollo abede ko dow toni ko male o hebali moto akare furto fe ena tone kan yewti kita ngewti mata sabe Allah achibe no ditaw awala le boy abede mi anda sala seppude ya allo on do kanni allo oui on jarama pay koy ibe jam no ay fi nay fode awa alaji goy jam no ay fi buy nay fode awa me yewti ka mondo o hewti me yewti o kanni ko on to wonir don mi bakko ko kana jiga amede yaade don nan awa hi do ngarde do mede yaade hi ko woni me nyebali moto ko ha ko kare furdo ga me woni me nyebali moto nabo me ngon ton kana yo ngebo ko ardo ngemu amin chéri mede yaade don habbe men do mede yaade joni ko yettugol on tumme woni yaade men yiltito kadi meden badi o ngo wada idoy awa alajile alaji oh la la arabi mirata yo amour et abété toi tu peux partir à Kouraounda là sans m'amener avec toi non et Allah mon Dieu. Alaji me nyebali moto kono me warta dum do sago walle mi yai kanni simi fejja do no wali no woddi seeɗa haray ɗo ko si tawi taxi moto heɓotoɗo ɗam mi yaha mi ɗetta photo kanni on mi yiya kanni bobo men jaɓɓonira ɗandi oto on paan oto angal paan hani mbeɗe yaade maali fi ɗuma o fi waɗugol panoje ɗen ko ɗum me onno yaade maali kono oto on paani joni noon min fara dogude ɗon mi yaha min yiya kanni boobo min yiya kanni mo amen kanni urul layli mo amen
Alaji noddete joni yewte nun no ndew kañande Alaji jo kon lewat kon mi watta ima upamo min kere kani yallanne inu kandi jaje mano kani no rabbiji no kani simbo faala jaje mano no kani inu mo miɗo yaade ɗon o yammi inu kanni jaje mano kani nah ala jinnuɗade waɗay signature mo labene ok mariage papier o ko nun de signanta mi nanali si waɗama mariage papier hi ɗon ɓe bonnata dewgal mon ngal ne ok joni yomi commande bagge ɗe gawa e wattu e ka signature ok aw joni mi commande to bagge ɗen joni si mi yeyi ɗon joni min tira on juukoy ko yañe kanni min anda embere juuɗe ɗen ko bagge ngo natta ɗo nani hara min commande to bagge ɗen ga kako yomi seppu mi yaha kono ala giɗa andani hoore ma mi wata seppo ɗum ka yomi seppu kono fi kanni yanga en e fo ka fi kanni yanga en fo ka accuyiɗe kanni nani ene ko en naɓu kañi ko laɓe makki o to ne mi ɗaɓɓa kene makki o kanni o he naɗugo e alajji ene alajji o alajji ɗa yiɗi kanni e na wallahi ko mi yiɗi kanni kon wayi anko fof ɗe yewta woni mo sago makkano no mbewɗa feƴƴino quoi kanko ni no ronki woni ko lewore jaaji makko ala ana ittiri koko ɓe yewtiɗo min ɓe yiɗi ɗe wonmi finne e woni tron ɗon ye o kanko ɗe ronki woni ko lewore jaaji makko joni andi jiggol no yurmi yan alajji jiggol no yurmi kere wonde a wulla e fi makko ne no kono kanka woni wonde so walite to piyansa fiyanga ko kala tungande konini ko falame wontiɗa Allah oyo julɓe Allah Allah ɗum laato e jam moƴƴere ne alajji kanni jombidira ake ko arno e 9h so te 19h o woti ɗon fof meɗen ñagademo nini mo ñande o ñande o fitta e suudu samde komi woni ɗon tigi tigi gilami are tigi tigi mbaɗana ko lamdiɗoɗo sigala woya yo
redi ay jara biro kanni bobo mo alaji wani pege ko katta wala kay ton nyala kan do le sina dum kan pege kan ko wanti na ka ya so ko tama mo tano alaji na joni meden yaari do meden darana me yaran ka so hebi to moto yonti yaran me yandi ajani jaga na abe me dara to milando kadi committee do ganani awade awa dogude lando de committee de kora bello no kadi milala Well, come get all what it been to open up, daddy. Ara ko do mi no diki ma joni. Awa wen shi. Allah gido joma. Musibe. Mi ala ni on mariage mondial on se prépare à l'abbé. Kura undale. Ala gi e kanni. Hala yo faut préparer. On va aller célébrer le mariage mondial. Bagma beon. Kono ngandi se wada e kalisi. E se wada ko faldo bo. Hala on nani komana ben kandi kasale on makio. Nyowane kandi bazenji. Wanne me réception internationale. Rama ya ci fi alla lil do mira ben ko Dubai. Ara menen bandira be. Bede fokkiti bandira. Hara e fala do wattade ammi wo ko sadi ko toli. Allah, undo no holli jiggol no yurmi quoi. Lantori yalla yo Allah laati dum do e jammo jere. Himbe buydo de ene Maryam ala jiwawa e jombo si ala jiwawa e jombo de. No wadi jikkube buri alaji. E jomba be hebina on tigi. Figi din ko Allah. Allah tawi hebi ko hidimo. Allah laati. Ala ko dum don to den ballal musibe mo be mo yo wakkilor ko woni wo. Sodo bazenji be ngo ala jidi. Onon be partenaire be ameyebe bazenji. Sodo go bazenji din adde ga maîtresse to o nyawa. Préparez complet canion ka réception ka religieux ko do tirte moko kanyu moko batta ko kadika réception ika la marraine menda bay mi préparer marraine non mi préparer pare bébé si Allah jabi ake an hande hendo den taw video mabbe o Sister Salma, y a pas de problème, on t'invite à Mamou, allo? On jaram nalato. Fight. Je vous entends, oui, vous allez bien? Ah ouais. Honto. No tongo mi anda film, tongo me wadali to. No. Mommy no kasa mi wawa ye bude de ale ko wadana me ko bendo wata wadde. Awa, wachi ami ga na émission ngondo la émission. Donc musibe haray ko andi ngollon feno saydo ko no e suivre do émission do haray
donc aray wallinire soden tapiji di musidɓe. Nous avons besoin des tapis fi aray julirde men nden maali ñesagala. Voilà. Sista Salma aussi ko bandira. Aray ko en goto na. Woni bandiraɓe ɗiɗo taw. Maîtresse kadi o ko bandira woni bandiraɓe tato. Amanano koy. Ala gido mani koy bandira jaka. Me woni taw bandiraɓe tato. Aray ko tettugal lemo. Taaliɓe kadi woni nayo. Allo. Nala jam tum nala ton. Jam tum madame aray miɗe wadde émission ni. Aw. Aw. Kono woni di donc aray. Awa aray la wadde émission fi tapiji ni kono woni on yibi ko tantiruji ne. Jolla way wadde on ka ligne do baylan ka émission. Ok. Joli c'est pas ko tantiruji wombe lil ne. Ok, sister Rugi wombe lil, y a pas problème, sister Rugi wombe lil. Ok, ara walliri en non jelu. Awdo way wadde. Non, no, why? You know, John, there was 10 minutes, not down, John. That calculate, you know the tongue. Okay. Donc, Aray, il est weltani, Julbe Alabe, for na o ma o. À l'instant, mes amours, Aray, quand Ngolo, il est what de collecte de fonds, fi tapi jimendi nyasagala. Aray, quand Ngolo, Julie de Menden Darnama, de labama moƴƴano haray nde labama ko fota ona seeɗa en foyɗen tora ballal fi aray sodugol tapiji ɗin ka juulirde men haray ko teddugalle meɗen en fof excusez-moi ne najja assalamu aleykum jam tumi do ka émission mi waɗo on ka ligne ara en gayni ɗon andi darnugol jami on joni ɗen gueɗe fi sodugol tappiji ɗi lanka ligne mi waɗo on ka émission haray musidɓe ko teddugalle moɗon inde wondi ɗo e hajja nene hajja wonɓe ka meɗen Bruxelles haray ko andintingol ɓe no tambiti e moƴƴa kamɓe tuɓe darni jamijo ɗiɗi fof haray vraiment ko Allah wata ɓe yoɓugol donc leyal li on va l'écouter par rapport à la mosquée de Niassagala hajji en assalamu aleykum Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Mariam wonno wayna lato jam tun alhamdulillah haray ko teddugalle mon en gayni darnugol julde nden ka meɗen maali nani awa Allah jarama haray weltike e yetti Allah fota en duwanike nelaɗo men Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e sahabaɓe ɓe gureji maɓɓe ɗin fof yo Allah ɓeydanɓe jamme kisi e haray e weltanike ma Mariama Touré moƴƴa an e groupe on e dendagal julɓe dattiɓe no waɗude
moƴƴude ɗiɗo moƴƴereji ko Allah mari joddi yo Allah nan ɗon yoɓu en fof ko ɓuri e moƴƴude joddi tawa kala ko wonɗen wadde ko sabu Allah kala ko wonɗen fayude ton en toriki Allah yo Allah moƴƴintinan en kala moƴƴereji ɗin to yo Allah okku ɗum e dendagal julɓe ɓen fof amin hayno weltana yo Allah jaɓu sadakaji ɗi yo Allah maran en ɗum ɗo ha ñande tawatayɗen hattun jini e joddi Allahumma amin amin ya rabbi haray ko ɗo woni nena haray ko andi gollon en jaami o ñappama o crépama o plafonama o penturama haray hande kadi ɓe paɗoɓe no ka lawoli ɓe yaade waɗugol daygu gun ka juulirde e fixa micro ji ɗin e konji ɗin fo arasi tawi no noddinele julɓe ɓen fo nanay ɓay ko juulirde juma haray hande ko mankani e wo ko fi tapiji ɗin haray ko on teddinir julɓe Allah ɓen toon mo ɓe yo waɗu ber ko wawi kon haray pour l'instant tapiji ɗin heɓaki ɓay mbuɗi ko ɓe yattuno koko ɗin ɗon yoɓirɗey masonɓe ɓen haray hande fi tapiji ɗin hunde heɓaki taw haray noon mo ɓe no tora ballal ko teddugalle mon nani awa haray en weltanike ittuɓe ila paɗo ha waɗi busappo mum en oɗo jamiu en torki Allah yo Allah waɗanɓe ɗin joddi aljanna ɓurɗo towde haray kadi fitarmiji ɗin haray julɓe ɓen no tora haray kala yo waɗu ko hoore mo woni waɗande haray yo en andu kala goɗɗo ko waɗi ɗo ko saabi Allah woni waɗirde ko juulirde kadi diina islam ɓe tawata ko ka rewete Allah e kala ɗo moƴƴere tawata ko fi hoore aray ɓe tori julɓe ɓen kadi ka tabbiji ɗo yandi yo en aɗodir waɗugol ko moƴƴi yo en folodir waɗugol ko moƴƴi aray ɗen tori jamma o julɓe ɓen fof kala ko woniri en wallidir kadi ɗiɗo tabbiji no heɓora e jam moƴƴere aray noon jama o iki bonno weltanama to ana fota yo en andu ɗiɗo piiji fof ala yo ɓowo goɗɗo sina Allah kala goɗɗo ko waɗata yo fiɓu ka wonki mum ko Allah woni waɗande mo waɗani noon Allah o perdata aduna yo Allah o waɗu en gañiɓe ko aduna ɗo waɗa en gañoyiɓe lahara en toriki Allah yo Allah okkor kala wonɗo participude ɗo o itta sadaka kala kadi mo mara yo Allah okkormo ko itta sadaka yo Allah waɗu barke men waɗa barke dendagal julɓe ɓen fof ha hewti groupe on fof Mariama Touré yo Allah naɓir golle ɗen yeeso nani yo Allah ɓeydu barkikin e hijabu on ya rabbi on jarama albarka nenaje yo Allah yoɓo yoɓira no moƴƴiri albarka buynani haray ko teddugalle moɗo nenaje ɗo yon kuppude haray sonnaɓe wiyeteɓe tantiruji kañe ɓoruɓe lille haray ɓe noddi joni kamɓe kadi kamɓe goreɓe ɓe mottiniri to mbuuɗi haray yaaɗi 375 €. haray ɗum ɗon e fuɗɗorke no 375 € heɓi keta o fi juulir fi tapiji ɗin ka juulirde nani ko joni ɓe addi message on haray wiyete ruji lu ko non woniri haray woko ko ruji kañe woko ruji kañe ɓe nette wonuɓe Lille France haray ko 375 € heɓori ton fi tapiji ɗin haray ko teddugalle mo rugi jarama kamɓe groupe o fewnu haray en torike kadi julɓe ɓen ɗo e wiyede kadi janggo folodiren kadi fi waɗugol fi ɗiɗo tapiji tawi ɓen andi folodirgol waɗugol ko moƴƴi wona manti wona hollitare ko ɗum ɗo julɓe ɗuwa folotirde e mum waɗugol ko moƴƴi haray aɗodiren ɗo kadi yandi julɓe tedduɓe kala ka wonɗon haray noon fo salminama du'anama yo Allah okku en ko laaɓi dagui o sakkoɗen fi sabilillahi amin ya rabbi nenaji on jarama mi noddita on joni nani albarka albarka buyo jarama assalamu aleykum waleykum salam musidɓe ko ɗon woniri haray no andirɗon noon haray ko ɗon woniri musidɓe la salmini julɓe Allah ɓen fof haray ko andigol en e nder 20 millions on en heeɓi 375 e nder 20 millions en heeɓi 375 €. haray ko teddugalle julɓe ɓen fof assalamu aleykum tanti aleykum salam bonno way haray ko non woniri haray min yi message moɗon on haray ko ono won tanti rugi kañe wonɓe Lille France ne komi waɗi ruggiyatu kañƴe ɓe nana ruggiyatu kañƴe ba Lille donc du coup hanci mi nodindirno miyegole ɗen kon tawi niɓɓi hoɓɓe goo ni no noddelal ni ka ligne ɓayi ko bimbiɗoɓe yi message on pour le moment men hen ko noga menen ka 375 € ko heeɓi taw bien jema noon mi fuɗɗino dugo à partir de 22 heures gasa ɗo han e janggo Mariama Touré ko ɗum Allah muyi berde kala ko Allah hoddiri juuɗamen telle nga on komin heeɓi yo hara mi wallinante ka numéro am mi noddirma on hanci haray probléme ala pour l'instant mbiru ko henndi ɗon kon toon mi holliti partenaire ɓe wondema on hollimen haray en heɓiri toon fi tapiki ɗin 375 €. donc haray ɗen continue si partenaire ɓe wallitike foye mum e informé ɓe kaka émission wonɗen
ndaren si buɗɗin timma ɗo e janngo soden tappi ɗin na ɓe maali nani. Merci beaucoup. Merci madame. Albarka on jara. Allah ko amin. Amin ya rab. Allah ko amin. Amin ya rab. Merci madame. On jarama albarka mo musidɓe ono wonɓe sivude assistance humanitaire d'urgence no kalka wonti ɗon. Hara meɗen yindi on assalamu aleykum meɗen salmini on hoore teddungal. Meɗen yetti o mouradu moƴƴudu haray ko no woniri partenaire ɓe buyi woni ko noddi men feeno o sayi ɗo fi wargol appréciation yiɗi surtout ko yowoniri ko haray e nde juulide ko sutuɗe musidɓe. haray mo be men koye waɗu beru ko wawi kon mi fillito numéro ka 629 88 43 94 haray kala e moɗon ko heeɓi fi tapiji ɗin koye wallidir musidɓe wawen e wallidirde mo be meɗen ko heeɓi kon fi tapiji ɗin si tawi woni en heeɓi waɗɗo tapiji ɗin siko 100 €, siko 200 €, siko 500 000 haray menen min yewata hay e hunde mottiniren sooden haray tapiji ɗin fi juulirde men nden ñasagala haray noon kadi sen soodi tapiji ɗin haray kadi on fooyiɗen embita fi yawgol tawde e nden moƴƴere wawen haray inogirugol juulirde men nden ñasagala haray ko teddugal le mon on fo moɗon yen andu en dardi jaami on en ñappi en crépi haray hande ko fewndi ko fi ko yowodiri koñe ɗi tapiji haray noon les tapis total c'est un montant de 20 millions de nos francs guinéens haray o yi jaajirawo meɗen wonɗo Lille wiyeteɗo Rugi Kange e haray on ɗon e gore makko ɓe ɓe mottiriri mbuuri ko yata 350 €, 375 € pardon ɗin ɗon haray ɗi timmi ka meɗen ɗon haray ɗin ɗon on himo jogi ciɗi tonɗe si tawi kadi onon kadi ɗon jenti haray nous vous demandons de l'aide de nous aider pour qu'on puisse collecter l'argent fi yaray sodugol tapiji ɗi ko tapi turki ji ɗi woyɗe e sodugol we'itugol ka tapi ka jamiuji men haray donc ensemble on va trouver les tapis pour la mosquée de Niassagala. Par la même occasion je vous apprends que l'équipe qui doit faire les panneaux hiɓe ka lawol hiɓe yaade waɗugol panneau jeɗen ka meɗen ka juulirde meɗen Niassagala haray ko kotirawo meɗen wonɗo ka meɗen Belgique kanko e ɓeygu makko woni ko waɗani en panneau jeɗen ka juulirde meɗen Niassagala haray ko teddugal meɗen yo Allah yoɓɓe ko moƴƴi. Donc vous et nous on va conjuguer le même verbe pour trouver les panneaux, pardon, les tapis pour la mosquée. Aray ko teddugal mo yo musidɓe. Madame Fatimata a dit qu'elle va envoyer 100 $. Note d'elle en WhatsApp do ma ko dem madame. Allô? Na? Fita piji din nani haray ko teddungal ma. Minanali? Yaay ka konto ma. Mi enni joni goɗɗo no dilan ɗo madame So Bruxelles. Awa. 100 € fita piji din nani. Oui, merci beaucoup. Sanyero albarka ara me weltani ke be albarka na. Ok, awa e joni salla je. Merci. Merci beaucoup. On jarama albarka mo. 100 € pour les tapis madame So Bruxelles, hein. Je veux mettre ça. Joni ara woni 475 €. Hein? Et je viens aussi de recevoir un montant. Mais je l'ai reçu. Joni kadi iruɗo Amérique tanti Aïssatou Amérique. Tanti Aïssatou ko adi konta on torama muñagol. Hara ɓe holliti men bemmo woni ko feƴƴini. Hara on torama muñagol batte Fatou nenen.
ko tanti Aissatou Amérique bien haray do kadi woni do 1 million kadi donc musidɓe haray tanti Aissatou Amérique addiɗo en montando 1 million de no franc guinéen haray mi yendike ɗo 1 million min lagueɗe ga mi yendike ɗo 1 million donc haray ko teddugal e moɗon donc mi ara mi yendike ɗo en montando 1 million fi tapiji ɗi nenaje kadi holli en kamɓe kadi ɓe hendorike toon en montando 100 euros madame so Bruxelles tawti 375 euros mo tantiruji kañe wonuɓe Lille haray ko moɓodiri kon ton donc aray woni 400 haray ɗo mi yiɗo kadi frère Abdoulaye Baylo Diallo 230 000 frère Abdoulaye Diallo manas ko France ɓe woni ko hakkunde France ma Belgique haray ko 230 000 haray ko mi yendi kon ko 1 million 230 000 plus 400 Ok, une personne me dit que j'ai 50 euros pour les tapis. 50 euros pour les tapis, d'accord. Madame Fatima, numéro à WhatsApp 629 88 43 94. C'est mon numéro WhatsApp. Allô? Oui, Nalaton. Ah, numéro mon encore maintenant. Non, Madame Diena, contre Belgique ou France? Madame Diena, Italie, né? Oui? C'est? Non, non. Ok. Mon numéro c'est le 629 88 43 94. Haray Joni. Tantiruji Kanye Lille, 375 euros plus 100 euros. Connaît un jadi de la part de Madame So Bruxelles, on est 475 euros. 475 euros plus Madame Diena Bébé Italie, plus 50 euros. Allô? Oui? Non, mi wata yari joni madame la golle mi nodi tayo s'il vous plaît nani
Bien. Mi note dita madame yi. Donc, pareil, 475 € plus 50 € ça fait 525 €. 525 €. Assalamu alaikum. Kodun no mi kono woni monsieur Abdoulaye Diallo ka ko bayno Abdoulaye bayno 230 €. Mi no nani 230 000 mi di nani mi wali fi mo albarka on jaran. Donc, on continue la collecte des fonds pour l'achat des tapis. Je le disais, allô? Walaikum salam, nalaton. Fight, ben. 200 000, il n'est pas non? Ah, Allemagne. Ah, 200 000, né? Ah, Albarca. Ok. Pour l'instant, comme il dit, encore 1 230 000 miendi figa. On est à moins, Madame Ramatakadi, note de 200 000. Donc, disons, Madame Rougui Lille, 375 €. Madame Diallo Bruxelles, 100 €, ça fait 475 €. Madame Dienab Italie, 50 €, ça fait 525 €. Haray min karigami indique 1 230 000. Johnny plus 200 000, Madame Ramata Bébé Allemagne. Haray 1 430 000 plus les 525 € que nous avons obtenus. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Partageons la. Allô, assalamu alaikum. Bien, il n'est pas non? Au canyon. Content donc. Si ça va, France, 50 €, né? Merci, madame. Goya. Hein? Quand on parle de l'ONG, là, c'est le monde qui se remet. Si ça va en France aussi, 50 €, ça fait 575 €. Alors, côté on continue la collecte des fonds. Partagez-moi la vidéo. Au fil et saut du tapis guiding, kamedem nyasagala. Mais ya me ita tapis guiding. Johnny ten Julie René mobe medem ben nyasagala. Alors, côté Dougalemon. Mini. Madame So, Bruxelles, 100 €. Tanti Rugi Kanye et groupe Mongon, 375 €, ça fait 475 €. Madame Dienab Italie, 50 €. Woni, 525 €. Si ça va à France, 50 €, ça fait 575 € obtenus pour la mosquée de Nyasagala. Côté du Galemon. Assalamu alaikum. Alright, donc on continue de partager la vidéo.
hara yo foyi ɗo weltana hara joni ko ɗum ɗo woni ko heɓuɗen ɗo tapiji ɗi noon ko teddugal e mon ko 20 million ɗi yeyete hara e nder on 20 million coggu ko ɗi yarta ko ɗum ɗon tawta e mum assalamu aleykum on noddila awa hara joni woɓɓe kadi wattiɗo fof fof min heeɓi 575 euros i fi tapiji ɗi gandi fof fof mum ko wari ko 20 million ɗi fof waleykum salam aw fayɓe jam tu awa joni on haɓɓoto lañe golle taw biɗo émission amin amin assalamu aleykum awa annintinela inde mon ɗen ko madame Fatima ne joni waɗa 900 000 ne ok ɗe wawi wadde $100 c'est pas grave $100 ɓay ko Amérique $100 awa en joni merci madame albarka mon allez à tout à l'heure mesdames messieurs comme vous le voyez ça fait plaisir hein haray ko teddugal e moɗon musidɓe ono wonɓe suivre assistance humanitaire d'urgence fof wona o ma o haray ko andi gollon e fruit collecte de fond on fi yaray julde men nden ñasagala haray noon ko teddugal e mon fi yaray madame Ramata ɓeɓe France nodduɓe lan fi 50 euros ji ɗin ɗon déjà ɗi hewti ɗo haray ɗin ɗon hendikeji ɗo kadi joni joni haray no mi holliri on ni en heeɓi 575 euros en heeɓi kadi tanti madame Fatima wonuɓe Amérique kamɓe kadi ɓe waɗi $100 haray joni en heeɓi 575 euros et $100 et 1 million 430 000 on va continuer de collecter les fonds ko 20 millions faala ɗen fi sodugol tappiji ɗin ka julide meɗen ñasakala haray wona o ma o continuez à appeler on va recevoir les partenaires qui vont nous aider pour les tapis de ñasakala haray on foyɗen tora ballal fi julirde men nden ñasakala musidɓe kala men ko heɓi fi en soodu tappi giɗi haray no hattoñina e ballal donc aray sista ruggi kañe lille ɓen ɗo heeɓi kamɓe gore maɓɓe ɓen 375 euros madame so Bruxelles 100 euros ça fait 475 euros madame Djenab Italie 50 euros et madame Ramata Bari wonɓe Allemagne 200 000 madame France 50 euros ça fait 575 euros madame Fatima ɓen ɗon ɓe heeɓi $100 chacun peut quelque chose oui oui et ça va je te rappelle la émission non donc aray musidɓe no mi holliri on ni
Hare kadi wiyeteɓe sista Hawa ɓen noon kadi adani en 200 000. Ono monsieur Mamadou Djouma ko no wonɗo lan haalango ɗum o yitata goɗɗum hiɗon dari tun e waɗugol message ji. Rappelez le nom des partenaires qui ont envoyé en franc guinéen. Vous parlez de quoi même? Ce que je me demande comment vous êtes. Hein? Au lieu d'écrire ce message-là, envoyez quelque chose pour la mosquée. C'est qu'on vous demande. C'est la seule chose qu'on vous demande. C'est pas vous qui nous avez obligé de dire le nom des partenaires. C'est nous-mêmes qui avons instauré ça. Donc laissez-nous faire le boulot, s'il vous plaît. Bien. Donc, haray sista Hawa addi do kabe kadi 200 000. Haray joni au total en yebi 1 630 000. Ber ko mi yendi kon 1 630 000. Et 575 € et 100 $. Donc, on partage l'émission. Inch'Allah, à 20 h, on va faire une émission pour continuer de collecter les fonds pour la mosquée de Nyasagala. Et donc, Andi Jami Mengon, Allah Moui, en Darnumo, en del Leuro et Yontere Moussipe, en Darni Juli de Nyapi, en Plafoni, en Penturi, Haray Hande Feno Saido, Hipekala, Wombe, what the Bempano, Yadenka Juli, Remedem Nyasagala. Haray non ko Jami Juma darnuɗen mi fellito kadi haray debbo wondo Amérique woni ko hokki en forage mo pompe manuel pompirdi juuɗe ɗen si tawi woni hande ɓe wonɓe yaade ɗon mbay ɓe yadde ɗimmojo amen on e kañum fororɓe ɓen si ɓe holli wondema machine o wawaya hewtude ka hoɗo ton de haray ko ɗum woni yela men si tawi woni wawali hewtugol few haray ko ma waɗen forage on ka hoore fello ka 1 kilo à 2 kilos ka hoɗo haray noon se waɗi ɗon e wawata wadde pompe manuel haray ko ma sooden panoje ɗen e pompe mum on ɗum jara en 30 millions watten e ɗin mbuuɗi heɓiɗi wawen e wadde pompe solaire on haray ko ɓe uttu pompiji ɗin koye waɗu forage on sen gayni waɗen panoje 6 tiren pompe kin naɓen a 1 kilo e ko fawi fika juulirde hara mawɓe men ɓe yangotako kala saldi gorɗo ɗan ɗo ndiyam haray ko baraji wodade mo yo musidɓe haray on foyi ɗon tora ballal golleji ɗi wela fi e on tini ko laawi woni en ala si tawi woni machine o wawata yaade ka hoɗo ɓay ko fello waɗi ko fello machine ji ɗin ɗo ni ɓe yaade kono ko probable ɓay men sikkuno laawol goo heɓoto kono tigi tigi on ko ɗo woni laawol ngol haray noon yiɗen tori ballal yo Allah newnan en hara ngol ɗon laawol waway newade si wawali newade haray ko ma waɗen ka hoore fello haray noon ɗon ko ma waɗen pompe solaire on hara ko en pooɗu ndiyan ɗan naɓen e ka juulide ɓay haray wona ka hoɗo ndiyan ɗan wawata waɗede ɓay haray laawol ala yawgol toon ka machine ji haray ko teddugal le julɓe Allah ɓen fof haray ko noon addi 200 millions ka madame Hawa mi windi on jarama albarka na merci madame awa donc aray musidɓe no mi yolliro ni on foyi ɗo weltana c'est un boulot qui n'est pas facile juste faire une émission ça demande de l'énergie ça demande beaucoup de respiration c'est stressant c'est fatigant mais ɓay ko golle moƴƴe wona haray on peut continuer le boulot inchallah on se donne rendez-vous à 20 h fiye wawara continue go collecte de fonds mo wonɗen e wadde on haray noon ɗum ɗon ko honɗum ko fi nde juulirde meɗen maali ko fi tapiji ɗin fewndi feno o saayi ɗo haray ko andi ngollon
mais yobi plus de 4 millions 100 et quelques mille fi tung maçon bébé menuisier ben peintrier ben ko be yara Mali aller retour mabbe goto be ko 80 000 do e labe de labe Mali 80 000 haray ko mbudi bi woni ko yobuday fi yo golle de laato ka meden Mali haray ko transport onno bebe pano do be do no mari pick up wal ko do kambe be yata golleji mabbe din be yaabe huwa golleji mabbe din si tay kadi woni en ari e laatingol kadi are forage men on laawol hebike kambe yata huwana en golleji din haray ko teddugal le julbe Allah ben fow wallindire soden tapiji din fi Niassagala may we'iten tapiji din haray pour l'instant yebi 575 euros $100 et 1,630,000 buudi lagine haray ko di woni ko hewti ka meden do feno sayi do fi tapiji men din Niassagala haray ko teddugal le mo. Du courage à tout le monde. Donc on se reprend le soir à 20h inchallah fi e wado émission ji men din kadi fi collecte de fonds ndaren si buɗɗin timma e hande wawen e yawgol jango Conakry soden tapiji ɗin embarken ɗi addendi embarken direct labe si ɗi hewti labe ndaren kadi ɓay ko otowal gotal menen men hi yayga Niassagala ngal mi filitano on kadi de Niassagala mais woni ɗon darnude ɗon. Donc naɓendi ɗon musidɓe ɓe naɓana en ɗi Mali minen kadi men iwra ga mais ya weƴƴiten tappiji ɗin en tini sonnajo go sonnino en catale soodi jikiri soodi defte ɗen hatta kadi noon sen ɓeyda e defte ɓay mi holliti on moko baɓe tiiɗuɗe ɓe noka meɗen Mali Niassagala sen ɓeydi defte no moƴƴi sen ɓeydi jikiriji no moƴƴi sen ɓeydi catale no moƴƴi haray koko moƴƴi ko ɓuuri e moƴƴude haray kala ko heɓuɗen ɗon ɓeɗɗen e ɗum ɗon haray no dagi ko Allah walaɗo subhanahu wa taala on haray no moƴƴi sista haray ko teddugal e mon sista kañe e Lille haray mbuuri ko joyti ɗon kon toon 375 euros wattike ɗo kadi mum joni en heeɓi mbuuɗi mon ɗin e ɗiɗo haray woni 575 euros et $100. Y a pas de souci, sister. Donc, on se reprendra à 20h. Puis continue go collecte de fonds. Pour l'instant, on va se reposer un peu. Prenez bien soin de vous donc. Merci.